Yusil chinilkin, nukaho tsao healthbill, hersukil, sáansamal, bishubin lekohanil COVID-19. Lekakale sabentilil, taklik imbejla, miércoles 8 de abril, sokuchik pahal, Huitulumil Yucatán, 942 juntulul majo kutukultay antio lekohanilo. Ichiletiobe, yan 232 yanuchuktal bishubinobi. Ichilobe, 83 juntulul sokuchukik lekohanobo, cantule sokukimilo. 161 juntulule, tuila bishubino, yete 466 juntulule, soktunshan, huila mishbayantio. Ichilemako, kohano, yan 55 juntulule, kuyolin tikubao mishbayantio matupatulu pakikole kohani ti mishmako 10 untulule hetseknakianiko kala ano tu shakaltalo mantats tu menus akyahilo umolay toh olal mat ubukle kohani tiobo 14 untulu tilemako ba kalano hospital yetehach mishmako patalu ma ilikobe le kolel yucateca le tietun ilayanti le kohani tulumil Canadá lali shankalane le yucateca bin tulumil Perú yete chikba le kohani tio soktunu patale ma unahu bin hospitali olale tsokubisatu yotoch turstun kubino yolin tikuba yete tu shakalta mantats le katu kole loba madusokul ichile mashobo tu mentushan tanse turtuchaho le kohanilo uhabilu kustal le tie mako kohano ba ichil 10 tak 78 habo le kino hela maukinil heleli hachkana patresta botochesh beigundes bash hetsan tumun halache lumil México beyo kawanta hers tiatushanu kalantal maupakal le coronavirus COVID-19 hebistuyalo halache Yucatán Mauricio Viladosal le tiu meyahti mak le pischiwo petum benuk besahil kuyanta shang yola mupakal le kohanilo le nuk besahil telu chaik mak le pischi usatio yalu bintushku vale yete beshan utia tulakal mako tanu meyaho kuchilo tushan hachkanan ujek abdalo keshka tak pakwa ma yete lulak makilo vale hachtun una ubeikundiko le bajete kuchile empresa uba beshan utial masho kunobin umantzak ube ma hambil konesh kalantik mako chihanta kolelo yom chahan yetel mako helande go pastalilo tumeletiobe umuchkabil mako yan sahbensil yokolo wabinesh tanshel no lumil le gansu nagache kalaba 14 humpel kino payal andik tulakal kahnalilo kauts tanto bashutsaba oheltu me halachilo yetel beshan mutsako ohelbi kubentano wabalo chembe yutalo ma ohelta mas aliki tu número el teléfono 800 982 2826 ich español te ich maya kunuka letano vale chen hachutial mako kuyila alba kutukulta tubinuchik pahaltio le kohan el coronavirus COVID-19 ulakbal kabati oheltelo le COVID-19 tian tuchikulil internet coronavirus.yucatan.gov.mx beshantiyan ich maya te ich español beshan utial usep ila bashianti mak wak abete atanikhalachilobe yete mashtun upatalatane tuchikulil WhatsApp tu número el 9992 00 84 89 ich español yete el 9991 40 66 22 utial ich mayatan beshan le chikulil lukaba meditok betanshang utiash lalye le masho kutukulta tuchikpa le kohanil tiobo shma bolil yete el helupata la wensik tunshan ta telefonoil iPhone ukaba yete beshan ukaba tablet iPad tuchikulil Play Store tikupatali yete le teléfono siantio unuk besahil ukaba sistema Android yete le bahela heshen upatala tane yana wilal tumenetsak yaho yanu bixaigo helbi sáansamal bishubin le kohanila tile chikul hela nip olal. Tele Yucatán te informa de lunes a viernes 3 de la tarde con Liv de Nojeda.